Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Hajla jongi jan baro ki brio ki im hakarep kariang. Don patru kiba kamai jakpo da kabasyalan ya ki mar ki mata lani kiba tanjan muka rendia. Compare kano ka kamru ha ka kamai kaji ban reben usaipan. Hakum gani ka portlang usansar ru yau balatip ha ka ketien gri taisa no lena ude wei ujing tung ba ai kamai ya ki babun. Wadla mentasipor ulatat dor sabapalat. Udai ujing tungu balatip kumu non-timber forest product lani NTFP. Kidon patru kiba im kamai jakpo naurenga. Henrei kalong beain namar bahaga santarik unai wing arajar pra. Kasorkar Meghalaya hapok ke section Saupo bat Nyupu RE jongga Meghalaya Forest Regulation Application and Amendment Act kat kendai spa Nyupulai. Lapan mi ia ka notification ke balajer the Meghalaya Charcoal Control of Production, Storage, Trade and Transit Rules Arhajar pra. Balamana ba ombet bantang lani ban penkelar ngayau ding. Ombet ban kayi lani set kudam klem da yo jingbet ke batikna. But claim the register but u divisional forest officer. Kajing pomding pathar bat penselan lut plan yaki lum kam shimla sange setia. Penban kadang yai peteng. Kat kum kajing lum jing tip jong ka India State of Forest Report. Laong baka jila Meghalaya kaladu ya palat prapusau square kilometer ka klau. Lani ka forest cover hapadang gisnem arajar arpuway bat arajar arpulai. Kajing keli menta kalong hatu ke sorkar lengba ke tenat forest kala le halor kani